Menteri ka koi ka khia ba el hak ul ong ba ka chingwan covid ha ka chalau long ka chingar khu ya ka jala ha ka wepat kalyang ya ka niu lawan pau ha ka jilang ai jirap balapan long da kasenjuk kinong senchar snong ka bri hunyo trap ha ew thomas gel home ha jiao ha ka ni ka si thoding ha ka ni ka singi ka senjuk klasa mi ki blanket kups an ki hand sanitizer ki marba marli nalor ki wepat rengkat ki jiron lang ki bor punya diksik ki noyelam chungki kunhun yang ba per bat ki we Bon seda gidi sen sni jo gajigi mujongi itip shi bha yu blai gidi klet bat yagi para brio ila klet ya gajigi im para brio ikin mau be tang yu blai hin rei ka kam ke jam mujongi bade ya persya ya kam mujong blai jadi na daga daw mo ang jingwan yu de covid gidi jingger khu yangi baro amdai ban amon ba ka jingwan yu covid kalau mo pensni Wong viru agak tak por apa kita ben Joseph. Kila pieng ki ong bola ba sim kpot la de ba jar ki ong ni ka de gentien. Ong dai mo phi ba pha enga seri jip de blegen ba pha enga seri jip. De de na da ong ong phi baro ki hep baret ki jongi yang ni. Ki kon samla ki ba shong ni ba phi baro ong ni ba don ki jing pha ba jong blay. Ba tang at ni ki principle and IP kita cardinal law kepada ibu witip kepada bilai belong nada fikwa ban sincere ladi ni fikwa ban penjat ladi aktif farek whether you want to rules yourself or you want to rules yourself fikwa ban sincere ladi jadi fikwa ban penjat ladi ke shoma free di bentar lik baju di covid ngatala dat sincere mo covid bakal job kalau sincere ga arfu arsgil atas ga license di covid benjob hidup covid ingat jadi benjob hidup covid dia hafiru ya alang yang dijemput bab hibdai badai lat bodi covid benjob ifi kata kesem baro ha dijemput jimberkat ke jomfi kumno benjob hidup covid jadi belong jadi ke mindset ke jomfi jadi belong positif dia belong covid positif ke main ke jomfi ke jimut jimberkat ke jomfi jadi belong positif hantakin job yudo covid bagi nget bapa pi barok kepada Allah ni mentang empat dia kedua wasu ida jigai bagi sawadi kedua kadang-kadang mentang pi barok bedon pek sisir kalau ada arsir pada kasi tambah empat dia bagi kedua marjan aku ingin si kuat bagi kedua marjan bagi kitbok terbiam bau blai un ai fi ke jikai ke jikia un ai fi ke jistar ke jisampang bagi bakum kum sade un ai fi ke jitip yo breu bagi jitip yo blai